yesireka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Uyu munsi turi ku wa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025 ni mu gitondo cya kare. Mbere yo kwinjira muri aya makuru, reka abafite ubukwe tubanze tubifurize kugira ubukwe bwiza, abafite ibirori bitandukanye mwese mugire ibirori byiza, hanyuma abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye mu zindi gahunda namwe zize kubahira. Reka rero twinjire mu makuru n'amakuru yo muri iki gitondo tuba dukubita tubangura kugira ngo mbere yo kwinjira muri zo gahunda zose tuvuze haruguru banze mumenye uko byifashe hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru rero turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, turebere hamwe uko biramutse, turababwira ko byongeye kudogera no kuzamba nyuma yuko n'ubundi abantu bagera ku 8 bose baburiwe irengero muri iri joro rikeye. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turaza kunyarukira kano muri Shabunda, tubabwire ko n'ubundi hongeye kumvikana amasasu iyakse ya Shabunda, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Aha rero hongeye kumvikana amasasu y'urufaya, biravuga ko n'ubundi ari wazarendo zongeye kurasa ku barwanyi ibintare za Sarambwe. Turaza kandi kugaruka ku gitero bivuga yuko abarwanyi igitero cya ama 23 bafatanyije na twirwanaho bivugwa ko cyasubijwe inyuma. Ni igitero Nyabaki, abagisubije inyuma ni bande? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mirwano yakije umuriro ndetse igafata umurego hagati ya Wazarendo na FARDC ni muri Maniema. Ibi turaza nabyo kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kugaruka nanone ku bijyanye n'ibyabereye mu Bibogobogo. Biravuga ko ahari amafaranga yagombaga guhembwa barimo Wazarendo rero ngo abageze gutya barayasahura, n'ibintu bikomeye cyane. Tukiri kandi kubijyanye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, turababwira ko uwitwa Paruku Kisaka uheruka kuyunga kuri Alliance Fleuve Congo mama 23 yagaragaye yambaye impuzankano za gisirikare. Amakuru akabavuga ko haba hari igice kimwe yahawe kugira ngo ayobore urugamba. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo, hanyuma turaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi mu gahugu kinyegeje hagati ya President Ndayishimiye na General Niyongabo haravugwa urunturuntu. Ibi turaza kubirebera hamwe. Tukiraha mu Burundi kandi turababwira ko hari umukoroneri wafunzwe, uyu yazize iki? Ibi byose turabyinjiramo muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Mwese nongeye kubaha ikaze rero, reka amukanya gatoya atwinjire muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko nizere ko nibamaze kugera hano tayari like yawe nizere ko wamaze kwiterekaho. Ndifuza ko dutangira aya makuru nibura like 10 zamaze kwiterekaho. Niba uri mushyashya ukabugeza hano ku Ibendera TV, ndakwibutsa gukora subscribe ukakora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification. Ubutaha ubikoze gutya ubona amakuru datakaje umwanya wo kujya kwirirwa ushakisha, ahubwo twebwe tukayakoherereza aho muherereye mu bice bitandukanye. Rero ndumva nifuza kubabona kandi nta kundi nuko nyarukira hasi aho ngaho kanyandikira uti turi kumwe. Abantu baherereye mu gihugu cya Kenya, abantu baherereye mu gihugu cya Kenya tubatashya cyane. Abantu baherereye, hari umuntu uherereye mu karere ka Kayonza witwa Bucyana John, nawe wiyumvemo ikaze muri aya makuru. Nabandi mugende mutwandikira mutubwiraho muherereye kugira ngo tujye tuna abatashya. Reka rero tubigenze gutya mu kanya ngaruke twanzika ku buryo burambuye.
yes nuko kubita tubangura rero kuko uyu munsi ndabizi gahunda ziba ari nyinshi mbere yo kwinjira neza ariko muri aya makuru ni munyemerere hari umuntu hise anyandikira mbwira ati mperereye mu Bwongereza kandi abantu mu Bwongereza ntago ujye twibuka abantu baherereye mu Bwongereza tubatashye abaherereye mu Bufaransa abaherereye Norvege abaherereye Canada abaherereye mu Bubiligi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Buholandi rwose ikaze muri aya makuru reka rero munyemerere twanzike mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye gukomera neza hitwa Patrick Nyerere umanukiye kuri route nationale nimero 5 hongeye kubera igikorwa cy'ubugome buhanitse cyane akaba rero hongeye gufatwa abantu bagera ku 8 bakaba bafashwe na Wazalendo amakuru akavuga yuko aba bafashe babita amaneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba rero babamanukanye babarenza hitwa Vodacom noneho rero abiza kurangira ngo babakomezanyije amakuru rero avuga ibintu bigera kuri 2 kandi bikomeye hari amakuru avuga ko aba bantu ngo baba bajyanwe gufungirwa ahantu hatamenyekanye indani muri uyu mujyi wa Uvira andi makuru akavuga yuko nyuma yuko Wazalendo zikomeje kugenda zitumvikana n'uruhande rwa leta ya Kongo aba bantu ngo baba bafashwe kugira ngo abajyanwe ku rugamba bajye gufasha izi Wazalendo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ikindi kintu kandi gikomeye cyamenyekanye muri uyu mujyi wa Uvira nuko abarwanyi ba Wazalendo nyuma yo gutangaza yuko abagomba gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse bidatinze aba barwanyi ba Wazalendo kandi nyuma yo kugenda babona yuko uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo abakomeje kugenda badahuza nabo kubijyanye n'urugamba ngo bafashe umwanzuro wo kwinjira mu bice bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira bagatwara abagabo bigaragara ko bafite ibigango cyangwa imbaraga bakabinjiza rero ku gahato mu rugamba kugira ngo abarwane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngibyo rero ibyo twagarukaho bijyanye nuko situation iramutse aha muri uyu mujyi wa Uvira reka twerekeze muri axe ya Shabunda naho ni muri Kivu y'Amajyepfo tubwire ko hongeye kumvikana amasasu mu gitondo cyo akora uyu munsi ni muri rukerera agana ku isaha 10:50 aha ngo hongeye kumvikana amasasu icyakora ngo na masasu atari mufiririzo ahubwo ngo na masasu arimo gukubita yamara nk'iminota 10-15 gutyo agahita yongera akabwika nyuma akongera agakubita biravugwa yuko ngo ari Wazalendo n'ubundi zongeye kwishora mu mirwano n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni nyuma y'uko muri axe ya Shabunda abarwanyi b'umutwe wa 23 muri weekend ishize abahigaruriye ibice bitandukanye gusa ariko abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo ngo baracyahonda gatoki kandi bavuga yuko ibintu bitarangiye isaha ngo bazagaruka reka dukomereze aya makuru ku gitero bivuga ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bari kumwe na twirwaneho ngo bagabye ni igitero ngo bagabye ariko ngo kikaza gusubizwa inyuma mu karere ka Nyangezi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirigamba ko ngo cyasubije inyuma igitero ngo bari bagabweho n'abarwanyi b'umutwe wa 23 bari kumwe na twirwaneho amakuru aturuka mu bice bitandukanye cyane muri aba barwanyi ba FARDC avuga ko ngo imirwano yabaye
muri iyi minsi. Hanyuma rero ngo inyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo barashe ku birindiro bya FARDC, ariko ngo biza kurangira izi FARDC n'ubundi zisubije inyuma iki gitero. Abaturage bahangaha Nyangezi batangaje ko ngo bashegeshwe n'urusaku rw'amasasu manini y'imbunda, bituma benshi bahungira mu bice byegereye umujyi wa Bukavu. Umwe mu baturage utashatse ko amazina ye n'imyirondoro y'ibitangazwa yagize ati twari dutangiye gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'amezi menshi y'umutekano muke, ariko ubu twongeye guhura n'akaduruvayo n'akavuyo n'akajagari, tukaba dusaba akorero hakazwa ingamba mu kuturinda nka abaturage. Ngibyo rero ibituruka ahangaha muri Nyangezi. Reka twerekeze n'ahangaha ni muri Maniema, tubabwire ko imirwano yongeye gukaza umurego hagati ya Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ni imirwano rero yongeye kuzamura urwego rwo hejuru, ikaba ari imirwano ikomeje hagati y'ihuriro rya Wazalendo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zisanzwe zifatanya kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ubu bakaba bongeye gutana mu mitwe. Iyi mirwano rero ikaba yongeye kuramuka nyuma yuko no ku munsi w'ejo tariki 14 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025 yari yongeye kubera mu gace mu duce dutandukanye two muri ibi bice. Muri uru rukerera rero amasasu akaba yongeye kumvikana muri ibi bice, inyuma yuko n'ubundi bivuga yuko ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bakomeje kugenda abatumvikana n'izi Wazalendo. Ni imirwano rero irimo ngo kumvikanamo guturika kw'intwaro ziremereye n'izoroheje, kandi ibi ngo bikaba byongeye gutuma abaturage batari bakeya abongera kuhunga. Ikindi kandi nuko aha muri ibice abaturage bamwe na bamwe ngo abakomeje kugenda bagira ubwoba, abihisha mu nzu, abasohoka mu nzu bakajya kwisha mu mashyamba n'ibindi. Birumvikana urugamba ntago ibintu biba byoroshye. Reka noneho twerekeze muri Turi. Aha muri Turi naho ibintu ntago byoroshye, ni mu gihe abarwanyi ba FARDC na Wazalendo cyangwa se inyeshyamba za CRP nabo bongeye kwambarana mu rugamba rukomeye cyane. Aha muri Turi imirwano yikomeye yongeye guhuza ingabo za leta ya Congo FARDC na coalition ya na abawazalendo cyangwa se inyeshyamba zitwa CRP, ni ukuvuga coalition de résistants patriotes. Iyi mirwano rero ikaba yongeye kuramuka, kandi bikaba bivuga yuko n'ubundi yongeye guhitana abantu batari bakeya. Iyi mirwano rero ikaba ngo irimo kubera mu bice bitandukanye by'intara ya Ituri, akaba harimo n'ahakunze kuvugwa ubwicanyi bushingiye ku moko muri ibi bice. Amakuru yibanze aturuka ku bayobozi b'inzego zibanze muri ibi bice akaba avuga ko abantu bagera kuri 20 bamaze kuraswa, ni mu gihe ngo abandi ari abaturage nabo bakomeje kurasirwa muri iyi mirwano. Ku mugoroba kandi w'ejo umwuka n'ubundi wari wakomeje kongera kuba mubi, n'urusaku rw'imbunda rukaba rwari rwongeye kumvikana mu nkengero z'umujyi wa Bunia. Hari hagarutse umutekano muke, ariko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ibintu bikaba byongeye kuzamba. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bifata intera yo ku rwego rwo hejuru.
reka rero twerekeze reka twerekeze mu Bibogobogo. Aha mu Bibogobogo biravugwa ko abarwanyi bo mu ihuriro ry'Abazalendo basanzwe bakorana bya hafi na leta ya Kongo basahuye amafaranga yaragenewe guhemba abarimu mu mashuri abanza ya Bibogobogo, ni muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akubiye mu butumwa bwashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo tariki 15 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2025, aho ubutumwa bugira buti abagabo bitwaje intwaro b'abapfurero bari boherejwe gufata amafaranga y'abarimu bo kuri Ecole Primaire Rutabura yo mu Bibogobogo, ngo baje kuyamburwa na Wazalendo nyuma yuko ngo bari bagaragaye bagatangira rero kugota uyu mugabo. Bivugwa ko aya mafaranga yanganaga na miliyoni 2,460 ni mu mafaranga y'amanyekongo, akaba ahwanye n'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 843.9. Umutangabuhamya dukesha iyi nkuru yavuze ko uyu mugabo w'umfurero wambuwe aya mafaranga ngo yari yagiye gufata aya mafaranga muri Uvira, kandi ko ngo nyuma yo kuyafata yahise asubira inyuma ngo ageza ahitwa Karunjwa muri Baraka. Aza rero kugotwa na Wazalendo birangira abana ya amwambuye. Uwanyazwa aya mafaranga akaba yitwa Aveline Kangere, usanzwe ngo ari umwarimu kuri Ecole Primaire Rutabura. Si ubwa mbere rero ngo izi Wazalendo zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubusahuzi muri aka gace, kubera yuko ngo no mu bihe bitandukanye bongeye kugenda banyaga abaturage ibyabo, abagiye ku isoko bakabambura ibyabo, ndetse kandi ngo banyuzamo rimwe na rimwe bagasahura n'inka z'abaturage. Hanyuma rero uwitwa Paruku Kisaka uherutse kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo na 23 yagaragaye yambaye impuzankano za gisirikare, bikaba bivugwa yuko ngo ashobora kuba yaba yahawe gace yayoboramo urugamba. Daniel Paruku Kisaka wahoze ari Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gihe cya Bwana Joseph Kabila, akaba aherutse kwiyunga kuri AFC 23, yagaragaye yambariye urugamba, yambaye imyambaro ya gisirikare, ni kuvuga imyambaro y'igisirikare cya AFC 23, kandi yanatwaye n'imbunda mu ntoki nk'ikimenyetso cy'uko ngo yiyemeje gufata intwaro nawe akajya mu mujishi wo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abandi. Mu cyumweru gishize nibwo byamenyekanye ko Daniel Kisaka yiyunze kuri aba barwanyi b'umutwe wa 23, nyuma yaho yari amaze gutanga ubutumwa agaragaza ko yiyunze kuri iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Hongeye rero gutangwa n'ubundi butumwa bumuvugaho bunamugaragaza yambaye umwambaro w'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23, n'ubutumwa bw'amashusho bwashyizwe hanze n'umunyamakuru wo muri DRC. Uyu wahoze ari Minisitiri w'Ubuhinzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bikaba bivuga yuko ngo ashobora kuza guhabwa igice akayoboramo urugamba, nubwo ibingibi bikiri muri biracyari indani mu gisirikare, ariko hakaba ari amakuru yakomeje kugenda avugwa yuko uyu Daniel Kisaka Paruku yaba ngo agiye guhabwa kimwe mu bice abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurwanamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, akaba rero yayobora urugamba.
ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri uyu mugabo. Reka rero noneho twambuke imipaka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na General Niyongabo haravugwa uruntu. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo ngo bararebana y'ingwe bapfa amabuye y'agaciro bavana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushyamirane hagati y'aba bayobozi bo hejuru mu gihugu cy'u Burundi bwakije umuriro nyuma yaho uyu mujenerali yari yafunguye abaofisiye babiri bo mu ngabo z'u Burundi Ndayishimiye yaraherutse gufunga. Amakuru avuga ko bafunzwe ubwo ngo bashinjwaga kwinjiza amabuye y'agaciro i Bujumbura mu Burundi mu buryo bwa magendo, bakaba ngo baratawe muri yombi mu kwezi gushize ubwo bavaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo hari nyuma yuko umushoramari Juvenal Hajayandi ufite isoko ryo kugaburira abasirikare b'u Burundi bari mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afunzwe nawe ngo akekwaho uruhare mu kwinjiza amabuye y'agaciro mu Burundi. Bakimara gufatwa aba basirikare bajyanwe ku biro bikuru by'ubushinjacyaha bukuru kubazwa ibibazo maze baza koherezwa muri gereza nkuru iherereye ku Musaga i Bujumbura. Usibye kuba abashinjwa kwinjiza amabuye y'agaciro mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko, banashinjwa kandi kukinjizamo n'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibitenge bakuye mu mujyi wa Uvira ni Baraka. General Niyongabo rero amaze kumenya ko aba ofisiye ngo bafunzwe ni mu ijoro ryo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka turimo 2025 yagiye kubafungura, anahita abohereza mu butumwa bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo General Prime Niyongabo yafashe cyarakaje umushinjacyaha mukuru Leonard Manirakiza na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ngo bagifashe nk'ikimenyetso kibahamiriza ko bifitemo uruhare mu kwinjiza amabuye y'agaciro i Bujumbura mu buryo bw'amagendo. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Amakuru atangwa n'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi avuga ko Ndayishimiye yageze aho atekereza kwirukana General Niyongabo, ariko ngo aza gutinya ko ari icyemezo cyakurura byinshi muri leta ye kandi n'ubundi ngo basanganwe ibibazo birimo iby'ubukungu n'ibindi bijyanye na politike. Kugeza ubu rero nubwo ngo iki cyemezo atigeze yagishyira mu bikorwa, ariko ngo bararebana ayingwe ku rwego rwo hejuru. Abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagendewe ku masezerano y'ibihugu byombi bagiranye mu by'umutekano. Ndayishimiye akimara kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Tshisekedi yahise amugenera ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri aha muri iki gihugu cy'u Burundi, reka tubabwire ko Koloneli Arakaza yamaze gutabwa muri yombi. Umupolisi wo mu Burundi witwa Koloneli Moyize Arakaza uzwi ku izina rya Nyeganyega wakunze kuvugwa mu birego byo guhonyora uburenganzira bwa muntu yatawe muri yombi yafatiwe i Bujumbura. Amakuru aturuka muri polisi aho mu Bujumbura avuga ko akekwaho kuba ngo yaragize uruhare mu gucuruza essence yavaga muri Tanzania mu buryo butemewe. Ibi rero byagiye ahagaragara ku munsi w'ejo bundi ubwo umupolisi yafatirwaga
ahitwa Ikigwena ni muri komine ya Rumonge mu ntara ya Burunga mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iki gihugu cy'u Burundi atwaye litiro 60 za essence mu modoka ye bwite yo mu bwoko bwa Probox. Abatanga buhamya bakavuga ko ngo yatunze imbunda ye abapolisi bari ku kazi kugira ngo atere ubwoba. Bavuga ko ngo bamuretse akagenda n'imodoka ye kandi ngo ntibabasha kumwaka iyo essence. Nyuma y'iminota mike ngo imodoka ya kabiri yitwa Renault irimo ikigega cya litiro 500 gisanzwe yahagaritswe ahitwa Mutambara ku muhanda wa gatatu mbere gato yo kwinjira mugi wa Rumonge. Muri iyo modoka ngo harimo abagabo babiri uwitwa Paul Ndagijimana na Asmani Tuyihimbaze abagaragajwe nk'abakozi ba Koroneri Arakaza nk'uko inkuru dukesha SOS Media Burundi ibivuga. Bukeye bwaho rero abaregwa bombi ngo bagejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Rumonge bazira guhungabanya ubukungu bw'igihugu. Hagati aho rero uyu mupolisi witwa Koroneri Moyize Arakazwa uzi ku izina rya Nyeganyega ngo yagiye avugwa mu byaha byo guhonyora uburenganzira bwa muntu birimo n'ubwicanyi muri za komine aho ngo yakoraga nka komiseri wa polisi muri komine cyane cyane mu majyepfo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Burundi. Kuri ubu rero akaba ngo yoherejwe mu majyepfo y'igihugu nta nshingano zihariye zizwi afite gusa kandi bikaba bivuga ko ngo yamaze no gutabwa muri yombi akurikiranweho rero ibi ibyaha bijyanye na essence. Mwese rero nshuti bakunzi bacu nimunyemerere mbashimire cyane babwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru twagarukagaho. Tubifurize kugira weekend nziza, tubifurize kugira ibihe byiza. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza makuru atandukanye. Mwese rero amwirirweho amugire umunsi mwiza. Ciao, bye bye.